Inshuti muri ko murakurikirana Albert TV ndakuramukije aho uri hose nkagusaba kumanza gukora sabone ariyo subscribe bayikora gute uyigira rimwe ugenda hajya hatukura kuri channel yawe ya YouTube ukabona ahantu handitse sabone niba ritukura ufite rimwe haca hahinduka haca hagenamo akantu k'inzogera ukanda rimwe ntukanda kabiri ukanda rimwe gusa haba handitse ufite telefone iri mu gifaransa cyangwa mu cyongereza sabone canke subscribe nuko maze ugire sabone rimwe ufite rimwe maze urangije ucugira jeme agatoke urabona akantu hari agatoke kameze uku ucukanda urabona munsi ya commentaire ahantu ushobora kwandika uca wandika amajambo ukarungika maze urabona handi handitse partage ucugenda ugafyonda kuri partage ikikwereka aho partage ari kuri Facebook kuri WhatsApp ukabikora bube rero ubikoze Yesu Kristo aguhereza umugisha kandi kaze kuri Albert TV turagutumiye kuri Albert TV bashikiriza ibiganiro bitandukanye kandi n'amakuru mashasha mutari muzi agezweho nkakwibutsa yuko umunsi wa none abakurikirana ibikorwa bya Eglise United Pentecostal Church Kigobe uyu munsi batanguye kubikurikirana ku buryo buri live sivyo gusa hari gikorane hari amasengesho ya deliverance yo gukira ingwara y'ubuhanuzi yatanguye uyu munsi itarike imwe akazokwamaba imisi yose kuwa mbere guhera saa sita gushika saa 11 ariko akazoba mu mici ibiri guhera saa sita gushika saa 8 kuva saa 8 gushika saa 11 kuri Hotel Pacifique. Hotel Pacifique yerereye hehe iri muri centre ville inyuma ya Berbe kuri avenue bita avenue du Palmier. Kano kanya turiko turavugana niho turi turangije navuga kirte cyangwa se gikorane cyangwa se amasengesho y'umunsi wa mbere ni kuri avenue du Palmier rero Hotel Pacifique hiri uburenganye akabarabara karabana na Berbe ni kwirembo rya Ex Finance ni rya Stella Matutina uza uvuye kuri katedrale ucuhabona karibu rero nimero iriko kuri screen ushobora kudutelefonako ndetse nshobora no kuyiguhereza ni plus 257 69 06 0007 n'abari hanze rero mu misiri imbere turindire ko ibikoresho bikwira bya Albert TV kugira ngo yaba amasengesho ari live nkuko twabibemereye abazo bari muri Canada abari muri Amerika iburayi Australia tuzoba tubafitiye umwanya wabo ku buryo ushobora kubaza ushobora gusengerwa ushobora guhanurirwa ku buryo buri live mu misiri imbere atari kera cyane turacarindira ibikoresho yuko biza ariko ibikoresho bisigaye ni bike cyane kuvyo Albert bisanzwe ifise mu bibura habura ibintu bisanzwe harabura trépied harabura card memory harabura ni machine harabura na câble na projecteur ariko ivyo ni bito cyane kamera zaramaze gushika ivyo tubishimira Imana kandi Yesu Kristo agure neza rero turi hano kugira ngo tubaye service nziza tubakore service mukeneye buri kintu cyacu cyose mu kironke nkakwibutsa ko Albert TV ihari kubganye no kubwa benshi waba ufise urubanzo rwo rwose nezitepa yo gutumira Albert TV ni kubuntu icyo tucongere ko abantu bari bakizi ushobora kuba ufite urubanza rwa anniversaire ushobora kuba urubanza wapfishije rwa enterrement ushobora kuba ufite urubanza rwa levée de day ushobora kuba ufite urubanza rw'ubukwe ushobora kuba ufite urubanza rwa mariage dot cyangwa gusaba irembo ushobora no kuba ufise ibyo ukora ushaka ko babimenya ukadandaza ibintu runaka watuma kwa Albert TV zose nabikubariye Albert TV hari kuba no kubabeshi ni kubuntu ushobora kufite message waba ushaka gusangira n'abandi bari hafi n'abari kure Albert TV muri kino gihe ndikunda kubarira ibigukorera ku buntu ntabwo gusaba amafaranga
ntabwo isaba amafaranga. Nkakwibutsa yuko ikorera ku misozi cyane cyane itandatu cyangwa ikorera ku bintu bitandatu. Irakorera kuri education, irakorera ku muryango, irakorera ku ishengero, nawe waba ufite ishengero aho ariho hose. Simpaka ngo we nivyo Albert TV yegukira United Pentecostal Church Kigobe, ishengero ryunze umwe na mpwemu yera. Nawe waba ufite irindi shengero warituma ko Albert TV zakugendera ntugire ikibazo. Karibu rero turaguhaye aya mahigwe nawe yumvishije usangize n'abandi. Nayiko ndakubarira rero aho dukorera, ibi bisata dukoreramo, turakorera ku bisata cy'umuryango, umuryango turakorera ku bisata by'ishengero, turakorera ku bisata by'uburezi education, turakorera ku bisata bya business by'iterambere, ibintu iterambere business, turakorera ku bisata bya media by'itangaza makuru, turakorera ku bisata cya siporo wazire, imikino itandukanye, n'ivyo myidagaduro, ibyo byose turabikorera ko muri iriya misozi 7 Imana yaremye. Umusozi umwe niwo tutakorera ko wa politiki ntabwo tuwukorera ko, ariko ntibivuze yuko wabonye politiki ukora politiki kuza ufite ibindi two watubarira, turaguha ikaze, natwe turakurondera kugira ngo udupartage. Ariko ibya politiki ntabwo, umusozi wa politiki ntabwo tujamwo, ariko ibindi by'urukundo, by'uburezi, ibintu by'ubuzima butandukanye turabijamwo. Niyo mpamvu hano ndagutumirire kuza. Waba uri umuntu ushobora kuba wahuye bakagufata ku nguvu, bakagufata ku gahato, bakagushurashuza ku gahato, ugatakaza icyo nakwita ubusugi cyangwa la virginité. Uzaze ubonane n'umuntu w'Imana, azagusengera, azakubara icyo gukora, uzasubirana ubusugi bwawe. Reka ndakwibutse yuko nivyo twaravuze, nyina wa Yesu Kristo yitwa Maria, ntabwo yari bwamenye icyitwa umugabo, yarakiri vierge, yaragifite virginité. Niyo mpamvu yagize amadidani igihe marayika Gabriel amubwiye ngo uzasama inda ya mpwemu yera uvyara umukiza. Biramutangaza ati none byagenda gute ko ntazi umugabo? Rero icyo nakubarira mu gihe cya none, kuba uri isugi, mu gihe uri umukobwa uri kuranyumva wahuye n'isanganya, ugashoshoza ku gahato, ugatakaza, ugahura n'ivyaduka, ugahura n'ibivume, niko navyita, bikagutesha, bikagutwara la virginité, ubwo busugi. Karibu zaze, umuhanuzi azagufasha wo mu Kigobe kuva United Pentecostal Church Kigobe. Dukorera ishengero ri ku mashuri yitiriwe abashingwa mu Kigobe, ni kuri Avenue du Cinquantenaire. Noneho nashize ku nimero za telefone, izo ziri kuri screen zitelefonye ko umuntu yakuyobora, cyangwa ukagenda kuri wewe zitatu akaburungu ALBINTV akaburungu org. Uzadukurikirana, uzabona adresse nyinshi neza, kandi karibu turaguha ikaze. Nuko rero aho nayikunda kubara mu Kigobe, naho programa yaho nayikwibutsa, ndazi gusanzwe yizi imisozi kwa gatatu guhera saa 4. Haba hari amasengesho yo gukira indwara y'ubuhanuzi. Aya masengesho abera hagati muri centre ville, ku munsi wa mbere, hoho aba ku munsi wa gatatu, ariko kandi na dimanche tuba dufite service nziza guhera saa 2:30 mu Kigobe. Aba ari ibintu bimeze neza. Karibu rero, ubuvugishwa buri authentique, précise, spécifique uzaburonka. Ngakwibutsa ko umuhanuzi uri kurakurikirana ni wa muhanuzi yahanura byinshi, ibizaba muri Amerika kwa Trump, ibizaba muri Irani, ibizoba muri Kenya, ibizoba mu Buganda, Museveni ko azasubira agatogwa, bizaba muri Tanzania ko Magufuli azasubira agatogwa, ibizaba mu Burundi ko Evariste Ndayishimiye azatogwa, ibizaba muri Mali, ziriya za Niger, n'ahandi hatandukanye hose ku isi. Sinabivuga ngo nabiheze kubera umwanya ari muto baduhaye, ariko kandi nawe ushaka kumenya amakuru y'ijuru ku buzima bwawe, karibu uzakumva ubuhanuzi ikimani kuvuga ko ku buzima bwawe. Turaguha ikaze rero, turagutumiriye kuza, kandi turagutumiriye no gutumirira abandi. Nkagaruka rero imbere ko ndakubara n'ayandi mabanga, ndakwibutsa gukora ya sabone butarayigira. Ufyonda rimwe gusa aho handitse kuri YouTube
ukagira kuri sabone cyangwa ukagenda kuri wezi tatakaburungu Albert TV akabungu ona renage ucubona ahantu handitse subscribe cyangwa sabone ufyonze rimwe gusa ubuhejeje hanyuma ugacubona ibiganiro rero Yesu Kristo aguhereza umugisha ukomeze ubiraba ubipartaja wumve cyane cyane ibirimwo harimo amabanga menshi adasanzwe harimo ivyo utaruzi ari ngombwa ngo ubimenye tubikubarire tubikumenyeshe. Ikindi nakumenyesha nuko waba uri umuntu uri kuradukurikirana wifuza kuvyibuha, hari abantu baba bifuza kongera ibiro, navyo si icaha waza umuhanuzi yagusengera akubara n'icyo gukora, nkakubara ko yindi minsi kuwa kabiri kuwa kane ndetse no kuwa gatanu ugiye ukeneye umuhanuzi kubonana mu buryo bwa audience, naho iyo telefone kuri ya nimero iriko kuri screen canke plus 257 77 45 55 20 ugasaba mubonano ikoresha pasiteri akakubarira ryari saha waza mu buryo bw'ibanga akaguhanurira. Si ivyo gusa rero naho waba ukeneye gutakaza ibiro, hari abantu baba obese baba bafite ibiro byinshi cyane bibaremera, no kugira ibiro byinshi cyane bishobora kugutera ikibazo, ugasanga umutima nturi kurakora neza, bigashika ugwagasha gwawe ntiri kurakora neza. Naho wewe waba ushaka kugabanya ibiro, gutakaza ibiro, waza ugahora n'umuhanuzi akagusengera maze vya biro biratakara biragenda, akubara icyo gukora kandi bigenda neza. Waba ufite umwana asoba mu gitanda canke n'umuntu akuze asoba mu gitanda kiltruva asoba mu gitanda, waza naho nyine ugahora n'umuhanuzi yakubara icyo gukora akagusengera bizagenda neza. Umuhanuzi amaze gusengera